Hello, tu tan chu zai da kan khom tha lai ti sia chuan Laimi chu Tibet Ram rak ram kan si ti ka sia chu Tibet Ram in kan ratnak mun lam ha chu ni hin ni a hen zai tukun da chu khwala ram chu zai tukun da athan chau bi chang ti kha arak si bi chang ti kha tu tan ni hin in khom ding a zau ti ding a tong pa te ko ban du ni sia Tibet chu hin ni a zai dio mun da an dio tinhmi ka hen video khwa an ton nak pol video an le la nak pol research in to nak pol kha tu tan hen in from the kan ko wen du ni se chan in khatte ko result tin tha le. What makes Yanjing even more special is that it's the only place in Tibet where Tibetans practice Christianity. Its church, built around the same time as the ones in Zizhong, Yunnan, features a distinct Tibetan architectural style. In Mangkang Yanjing, there is one and the only one Catholic church in the whole Tibetan region. So this is the one, and it has a very close tie to the church in Weixie in Zizhong. And quite amazingly, this church has a Tibetan style. Today it's not the worship day, so there are not so many people. It is closed, but on Sundays you will see. Tu ni khe za pani asna tan bi khan khan te hi ka zona hen Tibet Ram hen tam bi cha khri fa chuan Catholic Church pol kha foina sun RC pol kha ka hen Tibet Ram hi an tam tak ti kha ka zona khen an bun ter ni an bun mang ter ni kha si ko zau li kha ni A lot of people. In Naxixiang, the main ethnic groups are Naxi people and Tibetans. And today, many Naxi people are Buddhists, whereas the Tibetans, they are Catholic Christians. And the priest who came here earlier, they even translated the Bible into Tibetan language. So they have Tibetan Bible, and they also have songs written in Tibetan. Tibet Ram ni khwa sa ni pol ni khwa sa lawm ni pol ni si an ko sa an tin tok ni sa zai da si 扎西德勒，你去哪里啊？我到前面村子里面逛一逛。大哥，为啥这边的摩托车都没车牌呀？这边没有，就不用车牌是吧？全部是没有。那这方便了。方便了，没有。After leaving Yanjing, I continued north along National Highway G214 in Makang County. Okay, matiang kha sia Tibet Ram kan rakshat na tu Tibet pelong na ka avun kal na sia ka so na kin Tibet Ram pol chu ki se ni chin na chan je kan da thai chau chang ki khatan dio ala ni phun pol kan chwa sian na kan rak na pol ha si ki kha ka so ni pol ka ti kan za ti sia ni ke ban tu ken lai ni kan Tuanbia la kan Nunphung kan hoi la kan cha ko pi kan ka an hen research kan to ai cha kan re le khatte kin sia na kan ki ki si wa phu sia kin kin subscribe to ku sia subscribe to chen na tam pi ni sa no ma tam pi nei ni ke ban tu lai ni kan Nunphung kan hoi la kan cha pi lai ni mình làm tấm pi ne lai ni tam pi kan thai ko ve na ka din cha kan pi ko ve na ka din cha kan pi khao lo na ka din cha video zong share lang mo ko si YouTube kan la kan le ala ani kin ton dia tam takan chim chen ni no han la kan sa ko happy lai jong tam pi kan chim chen ni ne la kan lang na ko si pi zong kha ba na ni ta ni sa ta du ni se ni video so tam ba